Afrika Dzonga we nhlekani mingisero mngana lona FM na kuhlanganisa kwala ngengisela xitichi xurko nhlekani lowu namuntlha ku ri msumbunuko wa kahle ni ra kufumela ku ri kwala mga ko mimi kulunga kula ku ta twa ku timhaka ta Afrika ti fambisa ku yini inkaye timinete ntsena ku bilawara ya 12 namuntlha hi siku ra vunkaye ra n'hweti leya ya nyanyanyani lembe ra magidimbiri makumembiri lembe ra magidimbiri makumembiri ntsevu nangona ko Africa wa vulavula ni tisala wona Twix ka studio 1 ile Masingita Mall again maboma kako sema ka ile one a ehlekete ku namuntlha xiphemelo xo sungula ku ya hilaha tivisiwe ku ta va ka ri na ntirho lowu ngele ku yini mahlweni le ankonkowa seswo tikomba ntirho wolo wu fike amakumu kabike hambi swi ri tani hi ta va kha hi tisana ngona ku Afrika wa vulavula ku sukusela sweswi fika kule ka awara ya 2 laha hi nga ta sungula kona hi ta sungula na Tatana Mongwe hi twa ku va pfuna njhani ka swiyimo hi nkarhi lowuwani wu nga va koho wa mikhukhula minongonoko ya yi famba njhani a hi rambe na va xifundza xa Gauteng hi la ku tatwa kahle xiphiqo xa mati xi nga va xi vanga yini eku tsandeka ku kunguhata kumbe ku ka vanhu va nga swi tivi ku ve le ku endleni ka yini ntirhweni wa vona ke kambe khombo ra mi ta tsundzuka loko hi vulavula na Sesi Makinos Maruwe i kombise kahle ku tindhawu ta Midrand to va ku ndlandlamukeni kambe Joburg Water a yi le ku endleni nchumu hi timhaka ta ku ndlandlamuxa timhaka ta hi laha va amukelaka koho mati hi ndlela yaleyo sweswo a hi rambe va xifundza hi ku hi ta kuma mbulavuleri kusuka a ofisini ya Premier Tatana Elijah Mhlanga kambe ke hi ku ya hi muhumelerisi vo va Blue Tick a vele ku vuyeni ka vona kambe ke loko vo tshika va vuyeli hi ta vulavula na vona minkarhi ya ku tala anake na swi tiva ku loko i lava ku vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vanhu ti nga khumbi vona lava hi lava ku vulavula hi vona na vona va tala ku Blue Tick hi ndlela yaleyo kasi un'wana la hi fanele hi vulavula na yena i Tatana Ndubane hi fanele hi bula na Tatana Ndubane na vo va suka ka Eskom va tikomba va nga ri ku kumekeni ku ya hi laha muhumelerisa kombisaka koho andaka loko hi ta va hi ambawula loko ni ambawula ku hela loko ka vhiki hi Mgqivela hi rambiwe hi lava va Nhlengani Mathebula Invitational hi fike hi kuma ku ka ha ri na tindhawu leti tiphulu ti nga wa ka ha ri na tindhawu leti gezi ku nga hava a ku na vatirhi va ka Eskom va tikomba ku va ri ku tirheni ku komba ku va jahili ku swi hundza kumbe va jahili ku swi lulamisa hi ndlela yaleyo matsundzuka le ndyangwini wa ka Mathebula le ka ku nga na n'wana loyi a nga hetelela na sweswiwani a ha ri ku lavekeni a nga si kumekaka ni yili va gezi kwalaha mutini walowa kambe hayi le ku nga humelela mhangu le mutini wa ka vo va gezi kwala tlhelo ka xikolo xa Masiza se swi komba kahle ku kumbexani ku na swin'wana leswi swi fanele swi endliwa hi va Eskom va nga ri ku swi endleni kumbexani leswi swi nga va ku swi endla ku Tatana Ndubane va nga kumeki ku va hi kota ku va hi bula na vona tanihi sweswi ni nga vula ku loko i lava ku bula hi leswi swi vavaku vaaki minkarhi yo tala lava va fanele va tisa vukorhokeri byelebyo va luma ribyasi se i timhaka leti kumbexani loko vo kumeka hi ta va hi kha hi bula na vona kambe ke xin'wana xiphiqo lexi nga koho xa mati xi le Polokwane ku na xiphiqo xa mati Polokwane hi ta bula na vona va masipala wa Polokwane hala ntsungeni wa awara ya 1 nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yaleyo loko ku ri na vanhu lava ni swi tivaka ku hambi ko va na yini vata va ndhawu ya mitirho ya vaaki magondo na vutleketli ehansi ka vurhangeri bya MEC Ernest Rachwini va kona sweswi Tatana Mongwe va kwala hi yo mhaka ni lava vulavula na vona lava va lumi ribyasi vo nghena va vulavula va tshembisa leswi va swi kotaka ku va ta swi endla ivi va endlela vaaki swi helela kwalaho hi wo ntirho wa vona a hi amukeleni Tatana Emmanuel Mongwe hi bula na vona nhlekani Mongwe nhlekani mi amukeleli ka muganga lonene nhlekani khalanga na vayingiseri va muganga lonene na swi tiva ku a ni nga mi khomeleti nkarhi wo leha Mongwe hi ku na swi tiva ku mi le nhlengeletanini kambe mi yo twisisa ku swa boha ku mi vulavula mi byela rixaka ku xiyimo xi njhani mi le ku pfuneni njhani mi fika kwihi tanihi xifundza ka mitirho ya n'wina ya siku na siku hi ndlela yaleyo a hi sunguleni kwalano ka ku endzhaku ka loko hi ta va hi bule na n'wina hi minkarhi liya ya mikhukhula na MEC va ta
namuntlha sweswiwani tanihi ndhawu leyi mi le ku voneni xifaniso xa njhani mayelana na ku ringeta ku vuyisela swilo matshan'wini? Khalanga hi karhi hi le ku lweni na ku vuyisela xiyimo matshan'wini mi ta tsundzuka ku ri ku sukusela hi humelele hi yo mhangu leyi ya timpfula tindhawu to tala ti onhakile then mapatu a ya ha fambeki kambe hi se hi rhumele team ya hina kusuka ka department ku va ya endla leswi swi vitaka ti-assessments laha hi kotaka ku lunghisa hi xihatla hi kota ku lunghisa ku fana na man'wani mapatu lawa already se sweswi ya nga lunghisiwa ra R71 loko u nghena Phalavura mi ta va mi swi vonile ka swinepe se ri lunghisiwile na laman'wani mi nga ta ka mi nga wa hlaya karhi ya le ku lunghisiweni kambe ku na man'wani ya ku fana na le tindhawini ta ku hale va Mbawula na hale vo Vembe hale ya ha ri mapatu lawa ya nga va ya vaviseka ngopfu ende leswi vula ku ri hi ve hi rhumela va engineer ya hina lava va fanekele ku ya va endla extra assessment leswi sweswi hi nga yimela swo i ku va fanekele ku va sungula hi ntirho wolowo ku va ta kota ku yisa mahlweni ku ri ndhawu letiya vanhu va le Mbawula va kota ku suka ka ndhawu yin'we va kota ku ya kun'wana na vo va lava tindhawu tin'wana because a hi ndhawu yin'we ntsena laha va nga va na mhangu leyi i tindhawu ta ku tala ta ku hambanahambana laha ku nga na mhangu leyi yi nga humelela na mhaka ya ku sweswi hi yimele ku ri mapatu lawa ya kota ku fambeka. Loko mi nga vulavula mi kutani Mongwe loyi a nga endla buloho ro nghena a Mbawula loko mo n'wi tiva i van'wani va vanhu lava va tirhaka hi ku hiteka swinene hi ku buloho leri ra tikomba ku a ri kha ri hlangana na mati ya xitalo kambe ri tiyile a ri ndlangi nchumu ra ha yimise sweswiya. Hi swona i ntiyiso loko ku ri na vakontraka lava hi swi tivaka swa ku ntirho wa vona loko va wu endla a ku vi na ti-comeback kumbe ku va hi vuya hi ta hlamula ku ri why patu ri onhake hi ndlela liya kumbe why muako wu endleke hi ndlela liya hi vona lava hi lavaka vona hi ku swi va swi hi pfuna ku ri loko munhu a endle quality swi hi kota ku va hi ya mahlweni na ku endla swin'wana na ku lunghisela van'wana mara loko se munhu a nga endlangi quality swi vula ku ri ta fanekele ku vuya futhi ta tirhisa mali eka mali leyi already hi nga yi tirhisa so vacontractor va ku fana na valava hi lava hi va lavaka ngopfu eka department ya hina. A ni la ku mi khomeleta ngopfu Mongwe kambe n'wina hi ku ya hi nongonoko wa n'wina lowu mi nge le ku endleni mi vona ongeti swi nga teka nkarhi wo tani hi kwihi ku hi ku heyi khaleni ka khaleni ku tshame ku va na mikhukhula leyi se swilo swa tikomba ku hi ya kwihi ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona hambi hi le Vhembe hambi hi le Mopani hambi hi le kwihi sweswo. Hi fanekele ku va tanihiloko premier va hlamuserile ku ri hi fanekele ku prioritize ku ri timhaka ta mapatu ti va ti lunghisiwile ende swi fanekele swi endliwa ku landzelerisiwa milawu because vanhu van'wana loko va vona se ku ri so va vona se ku ri opportunity ya ku va endla swilo swa ku huma ndleleni so leswi premier va nga suka va swi vurile na MEC i ku a va lavi ku ri loko se hi ri ka situation ya ku fana na leyi ku kumeka ku ri endzhaku ka malembe ku ta va na commission ya ku no va lavisisa ku ri mhaka ya ku pfuneta ka vanhu lava a va fanekele va pfunetiwile hi mapatu ku lahleke mali yo karhi na swinyinyi hi leswi va nga suka va swi hlamusela futhi va suka va kandziyela ka swo ku ri lava va tirhaka hi swona na va engineer hinkwavo va fanele va make sure ku ri mali leyi fanekele yi endla vukorhokeri yi yisa vukorhokeri ka vanhu yi fanekele ku va yi tirhisiwa yi tirhisiwa hi ndlela leyi faneleke because a hi lavi situation yeleyo but also na ku swilo leswi fanekele swi endliwa on an urgent basis leswi vula ku ri swi fanekele swi endliwa hi xihatla ku va mapatu yalawo ya lunghisiwa because ikhonomi loko hi vulavula so yi stakile yi famba slow hi mhaka ku ri loko swilo swi fanele swi fambisiwa from one place to the other ku va ku nga ri na ku famba kahle mi ta tsundzuka ku ri ka ndhawu ya Phalavura vanhu lava va fanekele va nghena Phalavura va fanekele va tirhisa patu ra ku ta hi le Gravelot va nghena hi R71 ku ve leri ra Alfort hi roho va fanekele ku va tirhisa ro loko va ya hala ka tindhawu ta ku fana na va Mpumalanga so sweswo swi vula ku ri hi fanekele ku va hi hatla hi langutisa timhaka ta teleto mara also xin'wana lexi premier futhi xi nga endla leswaku va kumeka va postpone timhaka ta Marula Festival hi yo mhaka yeleyo ya tindlela ku ri hi nge ku sweswi ya ha ri na timhaka ta ku mapatu ya hina ya swi tiva swa ku a ya fambeki hi heta hi ku no
a hi viteni a va nga swi endleli xikongomelo xa ku va ku va disadvantage vayimbeleri na lavan'wana va nga le ka entertainment industry. Kambe leswi a va hlamusela swo i ku loko u ya languta situation leyi endlekaka le Phalaborwa na tindhawu ta Vambawula na yini a wu nge swi va swi nga koteki ku ri movement a wu hi ndlela leyi nga swi toloverisa swona, mara kambe loko yo va na nkarhi wa ku hi kota ku va hi lunghisa mapatu alawo leswi hi nga busy hi swona. Mi ta tsundzuka ku ri na hina hi na internal fleet ya hina ya yellow fleet na yo on the ground everywhere ku va ringeta ku va attendana na yo issue yeleyo. Nametwele ku na xikombelo lexi nga hundzisiwa hi va xikolo xa Masiza veri laya a xikolweni xa vona va na ti-ground a ti tlhomile a ti khuleliwangi ti kombela ku khuleriwa, se ivi ni vutisa mukhanselara ivi va ku ka ti-public area ku ndla public works, se mi nga swi kota ku ya va pfuna? Hi ta vulavurisana na vona va hina va kwale Mupani ku va kota ku va langutisa swa ku va matirhelo ya vona eka ku pfuneta swikolo swi famba njhani, because sweswi hi nga kuma ku ri hi ta va pfuna kasi ku na matirhelo yo karhi lawa hi tirhisaka swona, mara leswi hi nga tshembisaka swona i ku hi ta vulavurisana na vona va hina va department va le ka district ya Mopani ku va vona ku ri na va nge swi koti ku ri va pfuneta xikolo xexo lexo ku va ti-ground ta vona ndhawu ya vona yi va yi lunghisiwa. Aha, Nametwele Mangwe khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina, siku ra n'wina ri vele rinene ku dya ku engeta. Ku khensa hina Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene. Inkoma khensa swinene Emmanuel Mongwe va vulavula ndzawulo ya mintirho ya vaaki, magondzo na vutleketli hi ndlela leyi. A hi buleni va ka hina nkarhi lowu wa hina na wa mina n'wehe hi lava ku ta twa ku timhaka tingani. Mi ta tsundzuka ku va MKP va tumbuluxe presidential task team leyi yi nga ta va yi kha yi langutana ku vona leswaku ku hetelela ku kota ku va vandla ri fikelela eka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho ku ya hi laha president wa roho a nga vulaka ku nga president Jacob Zuma. N'wina mi ri yini hi ndlela yaleyo? Un'wana wa lava va lumbiwa eka Madlanga Commission ku hehliwa leswaku u teke vutomi bya yena, xana swiyimo swa muxaka swi nga va swi vula yini ke? Swi nga va swi vula ku vanhu va kha va chava ku nyika vumbhoni kumbe swo kotlanisa va ri na swiphiqo swin'wana, ku endleka yini va ka yini? A hi mi tweneni kwala mi nga koho ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860 002543, nomboro i 0860 002543. hi lava ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka hi ndlela yeleyo. Kasi yin'wana mhaka leyi nga hetelela yi ta muyingiseri wun'wana nga ni rhumela la a ku a ta tsakela ku hi vulavula hi yona. Mina hikokwalaho ka yini i tsakela ku hi vulavula hi yona i nga vulavuli hi yona wena, kambe ni ta mi byela ku a ku yini a ndzhaku loko hi hundzela. A swi khataleki leswaku rhumeriwa ka CCMA xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS Munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Makume ntsevu malembe a hi matlangwani. Akupiwe xigugu xine makwayi mchongoli waleka. Yana emahlweni u tiphina na Munghana Lonene FM. Akupiwe xigugu xine makwayi mchongoli waleka. #61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM hi ku twi mingisero wa mina, kambe ke leyiwani a ni lava hi ta vulavula hi yona loko se hi ya hala ntsungeni wa 30 wa timinete ku bela awara ya 12. Vulavisisi byi komba ku ya hi mingiseri loyi vanhu vo tala lava va tala ku vekiwa mahlweni ku va va varhangeri va tala ku va va ri vanhu lava nga tsandeka. Van'wana va tsandeka ka tindawulo, van'wana va tsandeka kolomba va kha va tirha koho, kambe va ya mahlweni va kha va tlakuriwa. Xana swi nga va swi vanga yini leswiwani ke? Swi nga va swi vula ku tsandeka
eso swi tlankusaku ke kasi a Gauteng va ri ku kaya ka yini timhaka ta mphakelo wa mati ngopfungopfu ka tindhawu tani nga vulavula hi tona ta va Midrand va Hammanskraal un'wana ku swi nge koteki ku va ku ololoxiwa swiphiqo leswiya hi mhaka ku ku na tilori leti ti tleketaka van'wana va ndle mabindzu hi timhaka ta ku va tleketla mati va phakela miganga hi tindhawu to hambanahambana se loko n'wina mi ku tiphayiphi a ti lunghi swi ta kotekisa ku yini hi ku se vanhu va ta va nga ha koti ku va va tirha hi ndlela yaleyo se ni ta lava teto timhaka hi bula hi tona loko se hi vuya ka hafu kupela awara ya 12 na yaliya ya ku na ku duvulana loko ku nga va koho eka yin'wana ya tinhlengeletani ya branch ya African National Congress xivutiso ku ta va ku loko ku ve impela ku ve na ku duvulana ka minhlengeletani ya vandla ra African National Congress ku va ku kha ku lweliwa yini ngopfu ku va kha ku lweliwa yini ngopfu hi ku branch yi va yi ri ya ndhawu ya vanhu va lava tivanaku mi za mi humeselana xibamu hi mhaka yihi sweswo hinkwaswo leswi na ha ku swi vulaku hi ta bula hi swona hi hafu ku bela awara ya 12 ku ya emahlweni kambe sweswi a hi tekeni riqingho hi twa ku n'we mi khometi hi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu nomboro i 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi tekeni lowu mi yingisela nhlekani Nhlekani Kalanga papa mina minjhani awa hi hlayisekile a khensa awa na ku mi bela mandla ka rito leriya ra ku van'wani va luma byasi loko ku faneke va accounta ka vatshami hayi swona loko se swi khumba hileswaku loko va ta hi tivisa swo hi tivisa va kumeka mara loko hina hi lava ku va vutisa swivutiso ku hikokwalaho ka yini xi nga ri ku endlekeni va luma ribyasi va luma ribyasi ene se va ti tikisela hi ku mi ta va hlota mudzamu va ku a swi nge heli ntsena a swi koteki heli ntsena Kalanga so hawa ku na xo biha Kalanga ni la ku khumba leyi ya mbhoni leyi ya ku ti tekela vutomi ya mbhoni liya ku ya hi mehe Kalanga ntikelo wu tele hi ku swi komba ku witness D a va dya ndyelo yin'we na yehe se ndzwalo wu sale na yehe ku za a vona ku no ni nge koti ku akhawunta milandzu leyi tele ni ya rexiwa na yin'wana ya lava va kota ku hi hakela ku hindla manyala lama ku yisa vanhu emadan'wini loko hi va tekele vutomi so hi lexi nga endla ku a za a fikelela ku a vona ku swi antswa ni tsema ni ri vona a mi hleketi ku kumbexani swi nga swilo kotlanisa ku ri na yan'wani maxangu lama kumbexani a nga va ka a hlangana na wona swi nga fambelani helo na leswi n'we mi swi vulaka hayi mbhoni leya Botpet loko mo handzahandza kahle swi vula ku a va tirhisiwa ku tima vanhu lava a va laveka ka list leyi nga kona se sweswiwa witness D a nga ha ri kona ene laya loko mi langutisa kahle ka witness D u ve na xiave na hi ku witness D luza vutomi se sweswiwa ndzwalo u sale na hi ri wexe se u hluleke ku tiyisela vona ku hayi ni nge swi koti mani tsema ni ri vona ndyangu hi wo ta sala ku hanya hi xexi a va hakeriwa xo kusuka le ndzhaku mi nga rivali ku a va kayakayisa vanhu le ka freeway tele so hi mavonelo ya Botpet ku u lo vona ku a swa amukeleki ndzwalo lowu tele ya mpela nemetweni so kensengo ku va laveni Kalanga ya va lava hi ku loko va ta ka hina va ta ku hi xiseni va hatlisa hayi ntiyiso loko swi ri swinene hayi va hatlisa va ta kambe loko se swi va khumba va luma ribyasi va nonon'wa ku kumeka lambo ka mati so Kalanga khensile la ka mati la 0860 002543 a hi kumeni loyi mi yingiseri nga siya ka tinhlokomhaka ta mahungu enhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene minjhani Kalanga pfukile minjhani bota mina yi hlayisiwile Kalanga xikalabito la Midrand ne eko xikalabito Kalanga mativa moya wa mina u kahle ne ni hlaye mahungwini man ni vona ku na muhaxi wa Thobela FM vitirane loko ni nga uxisi Clifford loyi va ngo u suspendiwini hi mhaka ya ku va a vutise MEC wa sports Jerry Maseko swivutiso leswi ku ya hi vona
a swi nga fanelangi ku va a vutisiwa swona so xivutiso lexi nga ra xona khalanga tanihi mingiseri i ku n'wini tanihi vaxi va SABC xana mi hava mpfumelelo na wa ku rhwexa ti-MEC kumbe mfumo wa hina vutihlamuleri ku ri loko ku ri na leswi mi twa ku yi nga ri mi fanele mi va vutisa kumbe mi va sola xana a mi tshunxekangi na hi mhaka ku loko ni hleketa kahle khalanga i nga ri na big James Kwambani kwala ka Munghana Lonene Yeah. ku vi na timhaka ta ku va a vutise Nqondo Balfour swivutiso swo karhi leswi ku ya van'watipolitiki i nga ri a swi nga tshamisekangi ivi James na a famba ka SABC so a nga fambangi kambe a yimisiwile i ntiyiso sweswo ku yimisiwa i ntiyiso a yimisiwile ntirhweni xivutiso lexi mi nga na xona khalanga i ku n'wina tanihi vatirhi va SABC ngopfungopfu ka mingonoko leyo fana leyi na tiko a xeteni a hi ngo to twa mnduku ku va n'wina khalanga mbutise ministara kumbe MEC swivutiso swo karhi va ku na khalanga u yimisiwile so la a hi la ku kombela mina hi ku titsongahatla ka Sisi Rose ku ri why va nga hi kumeli madikani because loko ri i presidente leya Thobela FM u yimisele ku va a vutisa swivutiso ntwa yi nga ri semile ku chavisiweni va n'wina tanihi vatirhi and a swi amukelekangi ku ya hi mina because mi nge hi vutisi ku loko mo vutisa swo karhi va ta ku no leswo fanele u nga vutisangi ha ku yimisa se mi ta hi nyika njhani mi ta va sola njhani van'watipolitiki lava madikani a va ti va ta hi hlamula ku hi le ku xaviseriweni ka vanhu lava faneleke cause n'wina mi ri khalanga mi tetani mi rito ra hina se loko mi nga swi koti ku sola van'watipolitiki hi ku tiva ku ve ri mi nga hlongoriwa mundzuku a ndzi nga ra swi amukeleki kumbexani sweswi mi nga ta na swona muhumelerisi va ta swi teka va ya na swo mahlweni hi vona ku hi nga va kumaki tatana Madikana Machila ku va ta hi hlamusela ntirho wa n'wina mi nge le ku wu endleni mi vulavula na ti-MEC everyday swi ta vula ku siku rin'wana ni nga vutisa MEC laimba ka province ivi ni reta ivi hi to khalanga ve ri wu yimisiwile a swi amukelekangi ku ya mina inkomo khetsa swinene inkomo i 30 timinete ntsena a hi se ba awara yan'we a hi tweni mahungu emisava ku ya ta va yimise ku yina mani kosi na jawu kinhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile khalanga ku siyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani ngozi yi koxe vutomi bya vanhu vanharhu egondzoninkulu ra N1 muehleketeleriwa eka ku dlayiwa ka DJ wa Ras a tsan'wa bail maphorisa ya lavisisa ku baleseriwa ka vanhu vambirhi mahungu xitalo hi awara yan'we xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ntiyiso mingiseri wa Munghana Lonene FM nangona kwa eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela ka ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo so sungula msumbunuku tetani mi byeleli ku hi lawa ku hi bula hi famba hi tlhelo ri makale mingiseri anga tana yona yi na nkoka ngopfu ku yi vulavuriwa hi kota ku twa ku kahle mtirhikulori a nga va kumbe himpela a tlule nawu wihi wa mahexelo leswi nga va ku swi endle leswaku a hetelela a yimisiwa ntirhweni hi ku ndlela ku na hina hi ta va tshama hi va na vukheta ku heyi nawu wa mahexelo wo nge wa yimisisa ntirhweni se hi ta twa ku tatana Madikana Machila va angula va ku yini hi ndlela yaleyo loko vo tatana Madikana Machila vo ta va ku va lava ku angula ka mhaka leyiwani swi ta vula ku hi ta sindziseka ku lava na yena mutirhikulori a ta hi byela ku kahle xifaniso lexi xi sukela kwihi hi ta kota ku twa ku xiyimo xi njhani hi ndlela liya kambe minkarhi yo tala mi kuma va nga la ku vulavula lava va twisiwa ku vava hikokwalaho ka ku va kumbexani va vona ku ka ha ri na tindlela tin'wana leti va nge le ku ti tirhiseni ku ololoxa xiyimo kambe hi ta swi twa hi ta vona hi nkarhi ku famba ka wona hi ndlela yaleyo a hi ku tumikiseriwa mina nomboro ye leyi 0860 0025543 msumbunuku tetani ka ha ri na vanhu lava nga na swiphiqophiqo swa timhaka ta mphakelo wa mati ka tindhawu to fana na le Gauteng a hi kombele va ofisi ya Premier a hi lavele ku hi kumeni vo hi blue tick tatana Elijah Mhlanga a hi lava ku vulavula na vona hi twa ku xana Premier va ri yini hi xiyimo lexi
xi tikomba konge xa tsanda loko malembe ndzhaku ha kula a hi nga swi hleketi ku nga fika lomu ku humaka mati tiphayiphini hi nga kumi mati kambe masiku lama swa ndleka se swi tolovelekile se swi fike na kwale xilungwini a Joni ku va pfulela phayiphi yi nga humi mati ku fana na kwala Polokwane va pfulela mati ha pfulela mati ma nga humi kahle kahle xiphiqo xa mphakelo wa mati a Polokwane na tindhawu hinkwato to fana na va Hammanskraal Gauteng ku nga va ku ri xiphiqo xihi nako hi nga humake loko ku ri ku na n'wamabindzu loyi a nga xava lori a phakela mi ta tsundzuka vanhu vo fana va le Hammanskraal va nga va ri na malembe yo ku tlula kwalomu ka 20 va kha va kuma mati a tilorini ti va ku teka ti hala na se swi vula ku na un'wana a dyaku hi swona se loko ku ri na un'wana a dyaku hi swona mi vula ku leswi swinene leswi n'we mi nga tolovela leswaku mati mi ta hama ya ma pfulela xiphayiphanini swi ta olova ke hikuva van'wana va ta va kha va vula ku se mi susa munhu mi susa xinkwa a non'weni wa munhu a swi langutiwi hi tihlo ra ku vanhu va le ku hluphekeni kumbe njhani swi langutiwa hi ku mi susa xinkwa a non'weni wa munhu se i mhaka leyi kumbexana hi ta tsakela ku twa na n'we ku mi angula mikwini hi yo yeleyo mhaka nomboro yaleyo ya 0860 002543 kasi yin'wana yaleyo ya ku sweswi ku na mitshamo leyi nge le ku yeni mahlweni a tibranchini ka tindhawu to hambanahambana se ku ve na branch leyi ku nga huma xibamu se xivutiso ku ta va ku xibamu xi va xi kha xi lava yini ebranchini hlengeletanini yo hlawula vurhangeri kumbe hlengeletanini yo hlawula varhumiwa va ta va ya hlawula vurhangeri hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku nga ri khale hi n'hweti leyi ya nyenyankulu leyi ya ka yona vandla ra African National Congress a Limpopo xikombiso ra tshama se loko ku ri ku ra tshama swi vula yini hi vanhu lava va yaka va ya tshama leyi vo swi lwela i mhaka ka holiwa loko ka holiwa loko mi fike leni mi ko swi lwela 0860 002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula emtweni mi ta hlawula kwalano hi twa ku mi famba hi yihi wo sungula hi lo mi ngiseri nhleka Khalanga papa na lembe leri hi tshami njhani lembe leri tshwanele ka n'wina a khensa swinene hi pfukile hi ngo vona papa laha mi vulavulaka na voho bot khongela ayi Khalanga a hi vulavuleni hi le ya mati hi timinete titsongonyana Khalanga vhiki leri nga hela hi wavunharhu ni fike ni vhakachela hala Midrand hala hi ku ya endla swin'wana swa swintirhwantirhwana sweswi hi swi tirhaka xi xo sungula loko ni fika ni lemukisiwe ku va ri hi hava mati hi nge swi koti ku tirha la ka khampani leyi namuntlha vutisaku ku mi hava mati hi ndlela yini mati va mi right ma ku vula point yin'wana the same point leyi mi nga yi vula ya ku ri hikuva n'wani se vanhu va swi endla business ku supplya mati swi vula ku nga va ku ri swin'wana swa swivangelo leswi endlaku ku mi kuma ku na hina mati a ya le ku humeni la Midrand hi nga kona ivi loko Khalanga mihleketo ya mina ni yi vuyisa ndzhaku ni hleketa ku mavhiki mambirhi le ndzhaku a ni ri Giyani ni ta pfumelelana na mina vanhu va le section A I'm sure na D1 if I'm not mistaken a va ri hava mati mara loko va ri hava mati Khalanga nte loko ni bula na un'wana muakatiko wa mutshami wa le section E a ni byela ku hi nge vi na mati hi ku titiraka tata va ri thangi leriya hinkwaro i ri xava hi 900 rand so ni vutisaku ni ku mati ya xavisiwa na va ku i ta humesa 900 tithangi leriya ni ri ku kela hinkwaro ri tlhela ri yakela van'wana so loko xivulavuri lexi a ni vulavula na xona loko ni ri Midrand xi ni byela hi ku na business ya mati ndhawu leyi kahle kahle Khalanga siku a wu kota leswiya swa ku teka vukorhokeri hi byi nyika van'wamabindzu swi ti nyike matimba leriya ra ku nkarhi wun'wani i hleketa ku na ku ka ku nga lulamisiwi ka tiphayiphi leti supplyaka kumbe ti hangalasaka mati ku ngo va ku ri ndlela yin'wani ya ku la ku prejudice kumbe ku xanisa van'wanyana ivi ku ta vuyeriwa van'wanyana so ni tsandzekile ku tirha a Midrand last week hi mhaka ku hi ku wavunharhu ni khodeleri ku tshama wavunharhu ni nga ku ratela ni kuma ku mati ya ku hava ivi hi wa mune ni tlhelela kaya a Giyani mara loko ni suka a va ha ri la hi mati na sweswi a hi kota ku hle hi arrange kumbe hi lulamisa ku hi nga tirha ri hi ku still mati ka ha ri xipidi kahle kahle helela ka mina Khalanga i ku loko ku ri hi ku aka mfumo lowu hi nga ka wona wu nga wa hina lowu nga wa vanhu wu nga hlawuriwa hi vanhu wu ta kota ku korhokela vanhu loko wa ha teka ti-services tin'wana na tin'wana
hi ti-outsourcer kumbe hi tiyisa aka van'wamabindzu to hangalasa vukorhokeri hi ta hlupheka khale nga mi ta pfumelana na mina a swibedhlele tiphilisi ti-outsourciwile malakani se ya hlantswiwa aka tilondri ti-outsourciwile masuka Giyani ma hlantswiwa kwini masuka Joni ma hlantswiwa kwini se swi le matini swi vula ku a hi swi tivi ku loko ri ya xamundzuku hi xini xin'wana lexi nga ta va swi outsourciwile aka vukorhokeri lebyi byi fanele ku byi nyikiwa vanhu ma ku vulavula ni ta na mongo hi timhaka ta mapatu hina khale a ho tiva ku loko patu ri hlakarini khalanga vo to va ta public works va ta hi layini va ta hi khulelela va ta ri lunghisa kumbe vandla sweswi hambi ku ri ku pfala pothole yinene khalanga loko mi famba la patwini mi ta kuma vanhu va karhi va nyikiwe titendara va ku va lunghisa mapatu lero i ku outsourca hinkwaswo va fika va teka ti-potholes ta 1 2 3 4 5 6 va chela misava va semendela va nyikiwa mali va famba hambi i makolo hambi i makwanga hambi swi tivi mara khalanga my point i ku loko ha outsourca xin'wana na xin'wana i fikelela na la se outsourca na timhaka ta mati vanhu ha to hlupheka a hi swi tivi loko ri xamundzuku xin'wana xi nga ta va xi outsourciwile a ku ve nhlekani lowunene nhlekani wa n'wina lowunene na n'wina butikhongelani khongelani mukansi va hi bula na vona mingisero munghana lonene FM un'wana wa vativi loko swi ta ka timhaka ta vatirhi un'wana mingiseri loyi nhlekani njhani muhumelerisi muhaxi se mi le muhaxini muhumelerisi muhundini hi pfukile hi ngo vona hi pfukile na khomanyana leya mati leyiwani na mina ni twa yi ni karhata ngopfu yena ya mati loko ho swi languta kahle bothete mati ma huma mati tiphayiphi ti kahle ta mati ko va na tetiya ti nga hijekiwa ende loko mo mi swi teke enhlokweni ti hijekiwa hi vanhu valava va swi tivaka ku loko hi hijeki lawani kusuka laha ku ya le mati mi nge fambi a hi fambeni hi ya vuya laha ka ku mimasipala ya hina or vanhu varhangeri ka mimasipala ya hina va tirhisa dictatorship leswi va nge antini tani mara loko ni swi veki mkhwalo mi ta ni khomela va lava ku loko ho ka votiwa hala ka vo hina ngopfungopfu hi swi tiva ku mati makala mi kuma na xiphayiphani lexiya xa khale hi swi tivaka a xi humi mati xi kha xi huma mati so xivutiso ku va ku ri yini lexi nga endleka xi endla ku mati ma huma hi za hi fika kwala ka mati ma huma hi ku le ku votiweni na kumbe ku lava ku votiwa vhiki leri taku na leswi vulaka ku varhangeri va hina va tirhisa sweswo swa dictatorship loko swo va swi nga ri swona botpete ne a tshama mati ma nga humi hi tshama mati ma nga humi ivi siku rin'wanyana mi twa va ku okay mi ta makume hi wa vunharhu mi ta makume hi wa vuntlhanu mara still nako wa vunharhu walowo ma fika ma huma mugangeni nyana wun'wana ma khata leswi vulaka ku loko ko landzelerisiwa ku va na munhu la swi landzelerisaka swilo swo fana na sweswo swa ku mati ma huma mati va vona va meka sure ku ma huma hi ta makuma mati leswi va sukela ku hi pfalela mati hi ta makuma hala ka hina hala wani mati ma kona ha swi tiva ku mati ma kona mi ta kuma vanharhu ma ku ma huma vo ma-5 va ma pfalini mara kun'wanyana lave se ma kuma vanhu mati tilori teto vhele ta kha ta ti fambela van'wanyana vo vha va swi vona ku hayi hi nga endla business a ko va vona ngopfu vanhu lavaya kumbexani ko va maxaka ya vona hi leswi hina hi nga toloverisa ku vulisa swona mara vanhu a va tirhi ntirho wa vona hi ku hi teka hi ta makuma mati va sukela ku hi pfalela mati na mi tweli potamene na mi tweli ha khensa swinene tlhelo rin'wana ro tika swinene ra timhaka leri kumbexani hi nga tsakela ku va hi landzelela ntirho hi ta bula na vamasipala wa Polokwane na vo sweswi ku na vo ntungu lowu va nghene hileswaku loko mati ya za ya tsandza a Polokwane ku nga ntsinda wa Limpopo a ni swi tivi ku premier va tshama kwihi kambe no swi hleketelela ku va nga va ri na ku tshama a Polokwane se loko ku tsandza mati a Polokwane ku nga ka matiyani wo rivala hambana na swona so I am getting one mingiseri lo nhleka Professor Khalanga Mpukini ayikho epfukini mjana na swi ku mama tu van'wana epfukini professor wa mina wo rhandeka to gege timbirhi ni ringeta ku ololoxa liya la Midrand vatshami va Midrand loko ku ri ku a va swi twisisi or a va swi tivi a va cheki a va vuyeli ka tiofisi ta vona ta Johannesburg Water va ta swi twisisa ku Johannesburg Water vatirhi va va kombise ku vilela a hi mhaka ya ku nikiwe munhu thendara for yini i mhaka ya ku vatirhi leswi a va twane swona na muthori wa vona a va fikelelananga
loko va nga fikelananga swi endle ku va heta va teka tithulusi va veka ehansi va sungule ku kombisa ku macha na hi Friday va sungule ku macha a va nghena hi Soweto na Soweto se hi June kuma hi nga ha ri na mati sweswiwani a hi mhaka ya ku tendara o ku na ntlimbo wa ku hava mati ri ku hlantswa pipe no a hi ntiyiso ni ringeta ku va ta basana na vayingiseri ku hi nga ti kumeka hi ku no tendara or whatsoever kanti swi nga ri swona ku na gosi loku na ku kombisa ku vilela kambe ku kombisa ku vilela lokuwani ku hetelele phela a Midrand khale va ri hava mati kumbe khale va ri na xiphiqo xa mati ku sungulerile xiphiqo lexi sungule hikwalaho ka loko ku sungula vo January se hi laha ku sungula swiphiqo hi laha ku nga sungula ku Mithori a nga swi twisisangi kahle swa matirhelo ya vafuwi lava tirhaka kwala ka Johannesburg ku va kombisa leswaku mati a nge hi kona hikuva a ni mi ta tsundzuka ku loko mi kombisa ku vilela kalanga lexi mi tirhaka hi xona mi ta kombisa ku vilela hi xona loko ku ri ku namuntlha kwala moyeni mi kombise ku vilela mi ta teka swilo swa mi nga mbala tindleveni mi veka hansi mi vi ready hi tlangela rin'we xi kombisa ku vilela mi nge suki mi ya kombisa ku vilela ka ndhawu yin'wanyani leyi mi ka mi nga tirheki hi swilo swoleswo that's why na vo va Johannesburg va teke xiboho lexiya xa ku swantswa hi ya kwale ka ku tima mati hi ya timetela mati a ku timiwa kona ntsena ni vula ku na namuntlha sweswi la ku tshama ku president mati a hamile ku fambeni swi nga endleka xiphiqo xo xi hatla xi ololoxeka hi ku na laha ku tshama ku president mati loko ma nga ri ku fambeni obviously ta sungula ku vutisa swi endlise ku yini i mhaka ya muthori na vatirhi leyi nga khoseni ka problem yaleyo a hi mhaka ya ku xota ka mati kumbe ku hlantswiwa ka thangi se swi vulavurisi n'wana na xo xi kombisa ka ha ri hava lexi hi nga ta baja hi xona namuntlha na ha vula tana mikuva lexi nga ta baja hi xona mati ma tele vhalini na mati yo tala ku ha leswi va nga hi byela ku swona ku va kombisa ku vilela ka vatirhi veri va vilelela yini vatirhi vatirhi va tshembisiwe ku loko mo va mi tirhe kahle hi ta mi nyika ntsengo nge hi December yi ve yi hela loko va ku holeni ivi ntsengo va nga wu kumi loko va nga wu kumba ku va ta swi vona hi January hi yo mhaka swi talatala swi nga sungula hi January mhaka ya mati sungule kwalaya ka va January i mhakeni ya a va twanangi timhakeni ta miholo leyi a va tshembisane yona muthori na muthoriwa vo ka va nga ndlengangi swona leyi vitaniwaku bonus vo ka va nga nyikiwangi se loko ku ve i bonus leyi hi fikisaka laha hikokwalaho ka yini premier a va kombisa ku va lava ku tinghena a va lava ku tinghena yini loko ku ve i timhaka ta bonus a va lava ku va nyika mali a va lava ku endlisa ku yini ku premier a va kombisile vhiki leri nga hundza ku hayi mhaka ya xiphiqo xa mati ya Gauteng hi ta yi landzelerisa hi kota ku vona ku xiphiqo i yini se n'we mi ri hoyi xiphiqo xa tiveka i bonus va swi tiva na vona ku va ku a ni mata van'watipolotiki khalanga ni nga nyika xikombiso lexiwani loko ku ya hi vona loko a swi endleka van'watipolotiki siku rin'wana a va ta fonela Moshara va ku n'we va Moshara ni kombela mi ta ni teka mi ni lovile ku ka ku ri vo va nga funa the way va hembisa ku xiswona problem yaleyo va yi tiva va yi khome hi mavoko va karhi na namuntlha ni vulavula na n'wina sweswiwani ni famba sayiti rini ra Midrand ni le ku swi voneni na hi matihlo swi nga ku humeleleni va basisa hi because vo a va kona ka masipala u na meyara hi vo va fanele va basisa mhaka yaleyo vo va yi basisa va suka kwini loko ku ri ku muthori a nga swi tisa ku va nyika mali loko ku ri hi ku vo va ta lerisa muthori ku va nyike timali yaleyo mina ni pfumela ku xi ta va xi ololekini xiphiqo mara loko ku ri ku a xi ololekeka xi ta xi nga ololokangi xiphiqo swi vula ku ha ta tshama hi ri na problem leyiwani tindhawu leti nga affecteka hi yo mhaka mi languta loko tiye Midrand hi yona yi nga khoma exivindzi xa Johannesburg va swi tiva ku laha ku hakeriwa ku mati hi le Midrand hi ku hala va senthi hi yo mhaka mi nga vona tigosi leyi ti sungula kona ku va nga makume mati a Soweto swi nga va swi sungula maybe namuntlha masiku lama ma nga hundza ma ta ma ri kona because va swi tiva ku vanhu valava whether hi va timeri kumbe hi va timelanga swa fana va pfuni nchumu va hakeli hayi a va pfuni nchumu hayi kona anga masipala loko hi tshama Soweto hi le ku hakeleni hina hi tlha ku hi vangela tlhela sweswiwani bonus a yi ta va yi ri kona loko mfumo wa hina wu ka wu nga tsan'wi na ku yingisela vaaki phela khalanga hayi ku mali Johannesburg a yi kona mali yi koho Johannesburg vanhu lava nga ku fambiseni vo yi n'wiwisa hi ndlela ni nga nyika xikombiso xin'we xo hetela hi ta kota ku siyela van'wani khalanga Johannesburg loko hi vulavula hi Soweto ka yi hakeli mati a day yi luza tibiliyoni tingani Rand Water na Johannesburg Water va luza tibiliyoni tin'wana to tala ngopfu lava ta swi kota ku heta va hakela vatirhi va hela va nga ha swi koti ku hakela na vatirhi because ku na tindhawu leti nyikiwaku mati mahala mina sweswiwala ni tshama kona loko ni fanekele hakela bili ya mina swi nga endleka nghena ka ma 15,000 ya n'hweti yi nghenisiwa ya mhaka yini ni fanekele ni ya hakela na vanhu va le Soweto
na me ku fika laha ndzhaku ni tendzela ku boholi loko ni huma ka swona swiphiqo leswi ko ya swi ka swi nyanya loko ku ri hi ku mfumo wa hina wa ANC wu tsandzeka ku byela vanhu ntiyiso ku leswi mi nga tshembisa hi Mkhalabye Mandela va ku va ta mi nyiketela mahala hina hi nga kona a ha swi koti hi kombela hi pfunana khalanga mi nge tirhisi mati na gezi mi hleketa ku swi tirhisa mahala a swi endleki sweswo loko mi ze mi swi tirhisa mahala mi swi tiva ku i kona nga ta safara ku nga mitirhi la fana nga ta ta minchini hi yo mhaka namuntlha hi va na xiphiqo xa ku mati a ma kona a Midrand Central ku ya kwala hansi kwala Pitori ve nge mapumi kwalaho ka xivangelo xolexo mara loko namuntlha mthori o yi ta va nyika mali mi tshama mi karhi mi swi tiva ku mindokumento ku ve ri oloxekile mhaka liya Nemetrin inkom veri va hakela bili ya mali muni 15,000 a muholo wa kwani walowo mara swila swi ri nkarhi vanana mi nga hleki mi ku hi pfumala na yindlu a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhleka Kalanga Mpfukile. papa mina hi pfukile hi ngovo Hayi na hina ka ha ringetela. okay A nga khumba liya mati mani liya mati Kalanga. ya Liya mati i xiphiqo xikulukumba hi nga ku tiko leri hinkwaro lera hina leri. Loko mi swi hleketa kahle khale nyana lembenyana ndzhaku kwalano ka wuma 1970 kwalano a hi khale ngopfu ku fana xikombiso laha ka Sikhunyani laha na hi kumeka kona a ku na mata ya humi hambi ku ri sweswiwani a hi vanhu vo bizi va ri ve le ku lunghiseni hala xikontrini lexiya xa ku ya hala dzaneni loko suka biyani se lanta vhiki ra vumbirhi na sweswi hayi a ku vonaki na nchumu vanhu va ka Sikhunyani hinkwavo hayi a ku na mati vo pfuna hi va lava nga bora va nga endla tiboholi va pfunetaka van'wanyana mati swi languteni kahle mfumo wa hina wu le ku tsandzekeni ka ku pfuna vaakatiko ka Sikhunyani ku na mathangi mambirhi lamakulukumba lama khale lama hikokwalaho ka yini va nga endli pulani ku va lunghisa tiphayiphi leti ta ku popa mati kusuka lidan'wini lerikulu ri faka mati endzeni ka mathangi lawaya va ta kota ku phakela vaakatiko va ka Sikhunyani nemetweli papa ku fana ku hala a Midrand nakona xiphiqo vanhu va le kaya ka yini tiko lera hina hinkwaro leri mfumo wa hina wu le ku hlulekeni loko mi ku mfumo wa hina wu le ku hi hlulekeni mi vula ku yini naswona loko mi ku wa mi hluleka wu nga va wu hluliwa yini i ku va va nga hleketeleli vaakatiko va hleketela vona va ri voxe lomu va tshamaka kona hi xitalo lomu va tshamaka kona mati a nge phiku hayi laha ku nga na varhangeli va hina mati a ya kona vona va ta va ri na wona mara laha ku tshamaka hina vaakatiko van'wanyani hala hansi hi laha hina hi hluphekaka kona se hi yo mhaka Khalanga ngaku a va le ku endleni timfanelo leti va fanele va ti endla va endlela vaakatiko nemeteli vo tea khensa swinene a khensa hi sweswo mi yingisela Muganga FM i tlhelo rin'wana leri mi yingiselataka na rona lero ku ongeti n'wi mi nga va ku mi kha mi nyikiwe vutihlamuleri bya ku rhangela mfumo kumbexani mi nga vheta mi kha mi swi twisisa ku mi le ku tsandzekeni ku nga va ku ri ku tsandzeka ka n'wina kumbe ku ri xikombiso xa n'wina xa ku komba ku tsandzeka hi ndlela yoleyo mi ta tsundzuka a ku ri na hoyi yikulukumba ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ntshamo wa huvo endla milawu lowu a wu fanele wu va kona hi tlhelo ra timhaka ta mimbulavulo leya kumbe vulavisisi lebyi nga le ku endleni yeni mahlweni a komiti leyo ya xinkarhani ya huvo ya endla milawu mi ta tsundzuka ku munhu wo fana na nkulukumba Paul O'Sullivan a kombisa timhaka ta ku a ngeti hi mhaka ya vuhlayiseki bya yena na swin'wana na swin'wana va ku i fanele a saphiniwa kumbe saphuna a hetelela ku a ngeti sweswi ni vulavulaka swi tiyisisiwile ku i ta va ri kona munduku se hi ta kota ku twa ku munduku ku endleka yini ka ntshamo wolowo hi twa ku wa humelela wa vulavula i hlamula a ku yini kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani ahe bote ti hlekani lowunene na vangiseri va Afrika va vulavula ahe boto mina bote issue ya mati
issue ya mati yi nge mani yi va yi kotlanisa na mhaka ya ku tiko ra hina se ri kha ri tikomba ku ku ya va na problem ya mati i nga ha hlawuli ku endhawini yihi and then ku va na mhaka ya ku se ku tala ngopfu mhaka ya titiraka leti fanele ti famba ti phakela mati aka tiko ku ri sweswo more especially ajona ku ri mhaka yin'wana ya foreign so mhaka leyi mina ni nga ta hlamusela yona ni khumbe na mhaka leyi ya ku duvulana enhlengeletini wo karhi ku hala musina ku za ku huma na swibamu ka vanhu lava tivanaka hi mhaka ku le ku langiweni ka varhangeri xikulukumba lexi nge le ku endlekeni na xi nga mhaka nkulu mhaka ya vurhangeri a ku ha ri mhaka ya quality ya leadership nyamuntlha i mhaka ya ku na syndicate yi andzeni ka vandla leri nga na matimba not hi ku ya hi vurhangeri kambe matimba ya ku va i chuhisela vanhu van'wana kumbe ku fa ku nghena mani leswi nga ta humelela i hetelela hi va na vurhangeri lebyi byi nga languta andzeni ka vona vinyi ku nga ha ri mhaka ya vurhangeri byo tirhela vaakatiko ku ya hi leswi constitution ya ANC va lavurisaka swona so na loko murhangeri walowo a kumeka a langiwini a ri meyara ka doroba ra le Joburg a ku ha ri issue ngopfu ya ku lowu wa deliver or a nga deliver i mhaka ya alliance ku hi ta n'wi support-a whether dyambu ra hisa or a ri hisi hi ku a va nyiketa excuse ya ku mati a ma kona hi mhaka ku pfula elikuneni sweswiwani Valdam yi tele madamu hinkwako ya tele then va tata na excuse ya ku no tiphayiphi leswo ti ta khale ta khale a ku na ti-engineers andzeni ka masipala na lava kota ku tiva na vona va lava va le pele water why va nga susiwi na ku ta vula swin'wana tv u ta swi ta u nga ri kahle corruption leyi nga kona va khoma timitini na high level na va maphorisa va hlanga va ku vonana case leyi ha swi vona ku mi nga yi khomani la ivi va pfala nomo a nga pfuki endli nchumu kambe ku na SAPS leyi ni nga swi tiviki ku why leswi swa khala switirhisiwa xiswona khale phorisa tevu loko ri nga endli swona ra province a wu fonela national yi rhumela maphorisa ma national va fika ma ku tela case ma famba va fika va mi le ka instruction va famba va khoma loyi na n'wina mi ri kwana kambe swilo leswiwana swa endleki ku lo khoma Mbeki ntsena loko a khoma Jackie Steve hi ku xaveriwa tintangu ta 6,000 Mbeki a khoma pfalela kambe ivi swi va swi helela kwalaya ivi amen ivi amen na ta ku komba swikombiso swin'wana tivu gani ku na problem yin'wana yikulu mopani ku na munhu sweswi la nga lo tshama ku na project manager ti-service provider loko ti tirhile eka mavalani kumbe eka mapayeni service provider hi yona swi tivaka ku yes munhu yaloyo mu hakeleni i tirhile kambe va va satline ku na munhu loyi a nga tshama laha ofisini va tisa ku service a tisa ku invoice va fika va mu hakela yena sayina in behalf project manager loko a nga tiveki nchumu swi ta huma ku nga ri khale u ta namuntlha pfuxa ti-9 tv u ta vurile swi le kuteni why se ha swi vona kambe na vaakatiko endlani leswiya swo mi nga chavi nchumu vanhu va xikwembu loko mi vona movha u jikajika kwalano ku nge u khomakhoma u nge tiva laha u ta endla boholo leyi nga endla hi gazankulu kumbe ramudike teka registration mi follow up procedure loko mi chava maphorisa man'wena la kusuhani mi nga kona fonela national and then yi ta komba kahle this registration number ya movha lowuwani i khampani ya kona ya mali hi vona va nga la fika va endla manyofonyofo ni vulavula leswiwani a ni sweswi ra u ta vula ni phepani loko nghena ni phepani ku na boho leyi nga endliwa ivi tlhela yi susiwa na vusiku mukhanseleri wa le phepani Ay, kora. Ay, no. Mata yala ilawa ni ri na nkarhi mi ta kota ku ni hlamusela kahle ku ndliwa boholo yi tlhela yi susiwa hi leri nga yini mara ay no mi ta vuya mi ta ni hlamusela kahle a hi gimeteni kwalano mi ta vuya mi ta ni hlamusela kahle ay swi swa tiko leri ra n'wina leri ay nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlanganani nakambe na nongonoko lowu
munduku ta ku tisela wona thik suka Polokwane studio 2A anda ka sweswo sweswan agimeta la giani mtlhelisela Polokwane mi ya kumanangana ko dzumba na mina anda kama unga msabalanga tata na Hlulani Fanuel Magaisa ingasendla sweswo imani cancel one fama na yana la isunduza wa Kaminga siku ra n'wina a ri vele ri nani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela